sinkiyangwa cyubahiro kuko uburevera ndabufite nyoboye iparuwasi yemera kandi tizocikamo ntawe uzoyicamo nta wundi uzoyobora nije njewe ndayibashije nimba hari ikintu kiza kindaza ku ijoro niyo ariko nzambwira nyungirije ari we madamu kamubwira ati njewe ndumuvuga butumwa iparuwase ni umuryango ni uzuvuga twebwe twagize ikibazo umwana yabaye ikirara yemwe umwana yabaye ikirara hasenga abantu babasenga nibo bantu basa nk'abantu batize batazi ico gukora ariko semeni haleluya umurimo wose wananiye umuntu taza yifuza ko hogira ushobora umurimo wakunaniye mureke mbabwire hari ikigo c'abanyamerika nizeho Bibiliya habaga umuzamu umusoje wakazi washika ntakubaza ikarita y'ishuri akakubaza ngo uracizeye Yesu kingana na muamini Yesu te ngo ingiye noneho ndamureba uyu mungu uzutubaza buri munsi ngo ese twizera Yesu ndamaze kwa nini arambwira ngo hano ntihaza hinjira utamwizeye niko yambwiye aramubwiye ngo azoza abaza abantu nimba bakiciza atari uko akijijwe ahubwo ari imbaraga z'umushahara kandi kuriya ati muzi ikintu buriya mu murimo ariko azayihanganira icake kuva kuwa mbere abana bakamugora atarabiwe akabihanganira umwaka ugashira akumushara ariko umushara ni igitangaza buriya dufite abakristo benshi twabuze kandi twari dukunze twabuze bari mu kubahemba ifata waramureze muri Sunday school ukamucaga mera neza wagize umwana w'umunyempano bafite ifaranga bakamwonkora ku bavyeyi bakamushana kudasenga n'ubuzima buzabwigisha abantu kubaho mu buzima bw'ubujyajya umuntu akaba mwitorera ari injyajya abantu bakabana buzuye ubujyajya semeni haleluya kandi iyo kudasenga kuri mu bayumbe kudasenga iyo kuri mu banyamasengesho ikintu ca mbere kiza kibaranga ni ukutemerana ubu ngubu satani yarekeye abantu bose mu itorero abasigira ikintu utemera mugenzi wawe ni ingwara ba semeni haleluya niba ikintu gishobora kuba kirajije umuntu kwijoro nimba umuntu yogira ishari ry'umwana wa mugenzi w'umuturanyi we ugiye gushaka bikaba byomubuza amahoro aho yohimba imitwe akavuga ko uyu mwana azahwera nijoro saa sita ese saa sita ko tuba twaryamye azahwera umubonye jya we wubahe nguriya mwana ngo bazavuga ko ahwera nijoro Bibiliya yavuze ngo iyo dusenga tugira intambara tugwana nazo ngo tuza tugwana n'abantu ngo bataboneka kuri uyu kuraso y'umubiri haleluya Imana yampamagaye twagize ikibazo cyo kuba mu matiku kubera intege nke umuntu yapfa kwitegereza gusa umuntu bahujije amaso
nguriya muntu ngukunda ari mukundeba ngo si muzima araketse. Mbabwiza ukuri umuntu azabona bitewe n'ikimurimo. Ndasubiramo. Kumbuye Imana nkumbuye wa musozi mwiza aho ni wabera banegerereje Yesu tutagitandukana. Mama ari umeze neza? Mama Arise, buriya muri iyi si nta mwana mububaho, nta mwana mubi ujya urukinini nuko atari uwawe, ariko nyina wamubyaye azabona ari we wenyine. Muzi kamera ukundi kamera itubwira ngo abantu ni babi kubera ko ni ukuri kose. Kamere izi kongorera uburyo ndi mubi nuko ntari uwawe, ariko Yesu ntazabibona. Umwana ntazamu, nta muntu mubi ubaho, habaho kamere. Nta muntu mubi ubaho, habaho kamere mbi. Impamvu umuntu yobona umuntu akoze cyiza ariko akagitransform akakivuga ko ari kibi, mutekereza kuko ivyo bitekerezo byavuye. Semeni haleluya. Umuntu kudasenga Satani araza akamuha akazi akaba radio y'abaturage, amakuru yose yo muri quartier abiho. Reka data kungumura, reka nganire niturije. Ecane ndi allergique cyane ku gisirimba. Aramwango tugwana mureke mbabwire. Semeni haleluya. Ubwoba buza bwicara butuvugisha ngo runaka yararoze ngo runaka. Mbabwiza ukuri kose mu nama bicarira ikibazo canje bakavuga ngo bazogira gute. Apana njewe ngo runaka nzomugira. Kuko umuntu wese udakijijwe ari ku rutonde rwa rasiyo ya shetani. Niko Bibiliya yambwiye. Umuntu udakijijwe amaraso ye ni ibiryo bya shetani, ariko twebwe dukijijwe amaraso yacu ni isumu kuri Satani. Dawa ya mende. Semeni haleluya. Iyo umuntu adasenga amadirisha bakinguye yo kwinjiza ibigeragezo, imiryango iba yuguruye, abana bakwiriye kugwara, umudamu akwiriye kumunanira, akwiriye gukorogana n'umuryango kuko niwe wafasha agatuta agaterekera ibibazo. Neza neza. Kudasenga buriya muzamugira ngo ubushize narababwiye iwacu, ntabwira ati nukuri kose sinki yangu cyubahiro kuko uburevera ndabufite nyoboye iparuwasi kayemera kandi tizocikamo, nta uzoyicamo, nta wundi uzoyobora nishe. Njewe ndayibashije nimba hari ikintu kiza kindaza ku ijoro niyo. Ariko nzambwira yungirije ari we madamu kamubwira ati njewe ndi umuvuga butumwa, iparuwase ni yawe, ibyumba by'amasengesho ukwiriye kugira biri ahantu hambere umumama akwiriye gusengera ni mu gikoni hambere. Ibishimbo kumbuye Imana nkumbuye abera nkumbuye wa muso agakaranga agashiramo igitunguru. Kumbuye Imana nkumbuye abera nkumbuye wa musozi agashiramo umunyu. Kumbuye Imana nkumbuye abera nkumbuye wa musozi. Semeni haleluya.
agashyiramo itomato akaririmba, nkumbuye Imana, nkumbuye abera, nkumbuye wa musozi. Mana, ni ukuri kose unyure muri ibi bishimbo bimara utuyoka twose turi mu kuderanje abana, ariko umumama, semeni haleluya, yabe abana ko barakina muri saro, babonye ko winjiye mu gikoni, bagize umugisha bagiye kujya, ko barakungura mu nzu, basaza ibyishimo birabishe, ukazugaruka ukazubahonda wawe uteka, ugatekana umushiha, ukagaburira abana umushiha ngo barareka kuja muri hopitali n'ubundi, ariko mwabaye semeni haleluya. Umwana arukuga kubitanga imibare yaramunaniye, wewe wakazuyishobora, reka umwana kujya uteka ishimo, ugaburira abana ibiryo bifite intungamubiri zibiri. Umwana akazajya igishimba akabyibuha kurenza uba mu gikire, iriya mu bakire baza bagisose neza, umwana ufite igishimbo akaza babyibuhana gutya icisho jewe mu paruwase twaragikemuye. Iyo nasanze hano hatameze neza, nza mfata abahungu banje tituje muri restaurant, n'ubundi nobareka nobuza nyoko nimba yatetse atameze neza muja kuvuzwa, tuje harahijya akwiriye guteka aseka, nkaza nja kurunguruka, nabona yakanyara bijya tujya umushiha. Oya, bino ukuri kose mbabwije ukuri kuyampamagara mu biryo byandikiwe umuntu, umushiha turimo, kurumva kofi umushiha ntubamo. Umumama akwiriye icumba ca mbere cama, kandi mbabwiye ukuri ngize iyo myaka yose nta mwana wanje uraje mu bitabo n'uyu ntawe, kuko iryo ni itegeko, tukwiriye kuja mu gikoni tugatarama. Umudamu akwiriye gukorera ahantu hambere isengesho hitwa mu gikoni, agateka ibiryo bifite intungamubiri. Aha kabiri, semeni haleluya, ni muri saro. Semeni haleluya. Muri saro umuvyeyi witwa Imariki, n'Imana izifuira cambere ishobora isengesho ryihuse, ni isengesho ry'umudamu. Buriya umudamu akwiriye gupfukama muri saro agasengera umutware, wakabwira Imana ati ma, uyu mutware wampaye umugirire neza, umwiteho, nimba yagiye no gushaka ubuzima umuha umugisha wo kuronka iyo yagiye. Bya bintu byo kubasigira amafaranga, nimba basigiye 5 ja hano, ukamubwira ngo nagenda bihahe nawe, urinda shima, ariko mana timwari kumwe mu rugo azikuye, vuga ati nimba hari abagore bashatswe n'injewe, ukuye ifaranga, ariko twagize umugisha w'abana bafite apeti tinugira ucubona nyabona utwongera, tiyosoka mu nzu atakongeye, kubera ko ijambo ryanyu ryiza rigarura wa mutima warugiye kugira ico wo kwima. Ariko kubera iki ubuzima busa n'ubutanyugwa buza butuma umugabo aba mu bubata kandi ari mu rugo? Ahantu wa gatatu ukwiriye gusengera ni mu cumba. Muzi intambara twagize mu matorero ni ukubera ko mu ngo hatameze neza. Kuri hari abantu baza bapfuye sharijeri mu rugo bagapfa Bibiliya kofi, iyi Bibiliya akayiha umugore bakaba bafite hajya bazayita ikiyanane. Hano naho haba kitchen party, uza gusezera umukobwa wawe ushaka
birahaba muzamubyita gutera hari ukunda aba mama umugabo agafata Bibiliya akayiha umugore mbabwiza ukuri Bibiliya ntiremereye ko ndashaka amafaranga yo kugura bene ya yindi twotwara turi babiri niyo mbanje ko ndayihigira hasi no hejuru inukuri kose ko ndayishakira hasi no hejuru kandi njewe ndazifite nishi nageze hano umuvandimwe twari kumwe muri overnight ninde wari uyoboye abanaziri Yusufu data arasoma muri Zaburi ngo abavandimwe ngo bakwiriye kubana nyakubana ariko kandi usuko kama kantu warara mu mujyi nja kugura Bibiliya y'ikirundi ndayigira mu rugo nukuri kose ndayigira nzifata zose ngasoma numva indyoheye akaba ariyo ngumana no twikirize tuvuye ngo amen amateraniro yarapfuye ngo arakantu navuze ko abadiyakoni buri abadiyakoni ntibakwiriye gusengera amateraniro uye dufite abanyamasengesho abadiyakoni bakwiriye gusaba Imana ibintu bibiri kintu cambere Imana ibaha ibyishimo basekera abantu bishime nabona umukristo uvuye hanze agenda musuze muvandi mwajutse neza tumeze muzi impamvu tugira abakristo bazaburara ni impamvu z'abadiyakoni umudiyakoni akwiriye kwitegereza umukristo akamenya tuyu mukristo utakeye ndabwira pastor nukuri kose umudiyakoni akwiriye kwitegereza umukristo kuko ku cyumweru yaramurebye ukuntu yari ameze uyu munsi kudakeye mumeze neza mu rugo tumeze neza hari igihe wo uvugisha ntagusubiza mumeze neza yewe tumeze neza hari igihe bazabaza bagwanye ariko mubwire watekereje kuza guterana tari kuri kumbona sinibaza impamvu uri kumbaza menshi tino ukuri wagize neza amaterane ameze neza ngwino nkwereka aho wicara buriya ya magambo ni doze ni umuti uko agenda yicara aragenda mukorogoshora agenda kubita kagashiha mureke mbabwire Zabari haleluya uzuko Yesu yasanze abagabo babiri bari mu nzira ngo bajaye Emausi mu kirorero uwitwa Luka na Kiriyopa ngo asanga babato batameze neza ariko aba bayuda bateye gute bishe wa Yesu ngo yamabajaga teseme ko mwamuganira ngaho mutishimye tesuvuye uruwa hano uri umushitsi Yesu timumbwira amakuru uri umuntu utazi umuhanuzi wagiraga neza muri uyu mujyi ndetse twari dufitanye na ministeri yazizamuka neza ariko batamba ati none bakaba bamwishe ngo Yesu yamabahera mu itangiriro ko mu bitabo bya Mose ngo arabaganira igiterane cy'iminsi 3 ariko bari mu nzira gababaje Emausi ngo baja kugerayo ngo wamushiya wawe ugenda ushira ngo bonyine ngo kandi Yesu yakoze ikintu kimwe ngo yabanje kuganira n'amaso mukunda kumenya mwebwe timumenye mube muretse kumenya ndababwira igihe muri bumenyere ngo bama bagendana ngo habaganira uko hagenda baganira ngo bakumva umutima kuragenda uca ngo kuragenda we ngo bagere Emausi guke ngo aje gutambuka tinukuru kuntu twajyohewe twinjire muno basi dusangire ngo Yesu nta kibazo ngo bazana umugati ngo arawushimira ngo arawubaha ngo awubahe ngo aburira mu maso ya ngo akatoweka ngo bamavuga ati nukuri kose niwe tibitewe n'umushiha twari dufite washize nta wundi wo umara nta wundi namenye kuko ijambo ry'Imana buri arigira isekuru risekura umutima udakeye ukamuca umuntu akazagenda haseka kandi yari umurakare kuko kwanje ariko uzuko nagiraga kamere yo kurakara icumweru kigashira mba mu cumba nzasokamo kaja ku ishuri umuntu yamvugisha nkamureba gusa ngatamuka kumva novuga nokora ikintu kitabaho n'ababyeyi bari babizi
iyo najaga muri ibyo bihe bakazavuga ngo ari mu gutuma ya ruceceka, bari babizi kuko nta muntu wamvugishaga, nta numwe habe n'uyu, kandi nkama numva ndahaza icumweru kigashira. Yeme Yesu ngo aje kungirira neza, yamazana ibitwenge, ariko natanga azanira ibitwenge, hari genza nkumbura kwirakaza, ese nta kuntu norakara nukuri ndambikumbura pepepe kubera iki? Kandi yeme muracarimo mwibuka ico turi kuganira, gusenga. Kudasenga na amadirisha akinguye n'imiryango, ibibazo by'irundi wawe no mu rugo rwawe no muri wewe bitawara. Semeni haleluya. Kubera iki? Paulo arabandikira arababwira ngo bavandi, abo tugwana nabo ntibasaba kuko tuba mu mubiri. Semeni haleluya. Birasaba ko tuva mu kibanza cyo mu mubiri tukinjira mu kibanza citwa mwuka wera tugasenga. Yarabandikiye mu BFS arababwira ngo musengeshe umwuka iteka, ngo mu buryo bwose bwo gusenga. Semeni haleluya. Ngo kandi mwinginga, ngo munasabira bera bose. Bwana sifiwe sana. Amen. Gusenga n'imvugo tuza tuvugana n'Imana, tukamutumaho umugabo witwa gusenga, tukamubwira ati genda umutubwiriye dukeneye kino, akitwoherereza. Gusenga kukicara imbere y'Imana, tirunaka rantumye, agutumye gute ngo umukorere kino, ati bawihanganye. Gusenga kugategereza kugeza umunsi bazoguha igisubizo kukakugarukira. Semeni haleluya. Tugira abantu amasengesho yananiye yagoye, batunze nimero gusa zaba basengera. Uzutekereza ngo utunga nimero yo gusengera ibibazo se bigashira? Kuko ntawo gusengera amasengesho angana n'ubukene bw'amasengesho ufite. Oya, Satani azakora iki? Revera Soma azabwira umuntu ngo amasengesho yawe ntaco yokora, emera ya kofi ni afite imbaraga, kandi imbere y'Imana amasengesho yose arangana. Ikama imara imbaraga amasengesho yawe kugira ngo utazoza usenga uzuhora gusa utegeye kuyabandi. Intege nki intege nki tizigira isoni. Intege nki zazifata umuntu uza werekwa bene ibingibi zikamufata, intege nke zigafata bishop. Ayi wewe intege nke ni indiscipline ba intege nke zamaziza zikaganiriza past intege nke uzuko. Yohana arantangaje. Yohana niwe mugabo ikanisa ryananiye umunsi umwe, arakinga gutya arataha. Yohana umubatiza, abana baze kubatizwa babwire ati mwabana b'incira ninde ubamenyesheje aya makuru, atari ko nimusubire muje kwera imirimo imbuto zikwiriye abihanye. Yoha barataha. Ngo hamahaza abanyakazi, abantu bafite ifaranga nibo tuza twicaza imbere twebwe. Yohana ati muje twari tudomotse bukeya mu kazi ngo tubatize, atese mwezi imbuto zikwiriye abihanye nimusubire. Yohana Yohana akinzi kanisa vuba, abanyamafaranga nibo dukeneye, wewe ubasha. Semeni haleluya. Ndio. Ngo abasirikare baraza ngo baramubwira ati twari tuje ngo tubatize, ese mwanyuzwe n'umushara muri mu gutoteza abaturage, mubanze mugende mwera imbuto zikwiriye abiha. Yoha abanyacubahiro turabakeneye, wewe ikanisa gutya ari kuna. Yohana yamakinga ariko yari afite ubutumwa. Yaza vango nyabuna nimwihane mutunganye inzira z'Uwiteka. Nimwihane. Arababwira ngo tukirana
n'abatware batwaye isi y'umwijima. Mureke mbabwire rero ibyo tuzatupana nabyo sizo ntambara twasigiwe na Yesu. Ako ndarondogoye nk'umugabo, arondogoye nk'umugabo kabisa. Buriya semeni haleluya, intambara z'umubiri, urupfu rw'umubiri ruba mu mubiri. Kuri uyu mubiri uzawicwa n'uwundi, babwiza ukuri kose, umubiri uzawicwa n'uwundi. Kandi muzi impamvu dukwiriye gusenga gishwa? Dukwiriye gusenga kuko Imana yaturemye mu mirimo y'ibitangaza. Kuri yanti dukeneye ikindi gitangaza usibye kiruta gusenga, kiruta ico dufite. Reka nguhe urugero. Uza ahantu umuntu akomoka, umuntu akomoka mu mukungugu wo hasi. Siko Bibiliya zivuga? Bibiliya yaravuze ngo Imana yafashe mu gitaka ngo ikuramo akantu bita umukungugu. Umukungugu wanga ibintu bibiri. Umukungugu ndi wanga ibintu byinshi ni bibiri. Wanga umuyaga kuko uzujana udashaka, ukanga amazi kuko uzuyahindura icondo. Ibintu bibiri umukungugu wanga bibiri. Umukungugu ari we muntu. Imana ifata umukungugu wogurukijwe n'umuyaga, ihita iwuheza umuyaga ngo ari uwuhindura umubiri. Kuko yafashe umukungugu ngo iwuhumekeramo umwuka, iwuhumekeramo umuyaga, ntiwatumuka, uhita uba umubiri. Ngo irangize ifata amazi, iramubwira ati amazi uzoza uyoga andi uyanywe. Kurumva kofi? Reba ukuntu umukungugu uzujana muri dushe, ukimena w'amazi yasha wajyayo hejuru, ugutwi ndi guhite guhanuka ngo kuba icondo kuko ni rukarakara. Umuntu ni rukarakara, ariko ahora mu mazi muri pisine, akabona kuyemo amaboko yose kumwe kudahindutse aho kwavuye. Ukamuhita uhinduka icondo ku cyumweru ngo uyu mwaka nta mashimwe dufite. Yewe reba abantu ufite za rukarakara ziri mu nzu ziza zirirwa mu mazi, ukashanamo ukagira ayo wowe. Samani haleluya. Cyo nyine ni igitangaza cyo tuma tuhora dusenga tubwira Imana ati warakoze. Warakoze. Intambara rero yitwa indege nke zazitubuza kudasenga, nigiye dufata ibintu by'umwuka tukabirebera mu mubiri. Intambara twatugwana nazo kuri none si z'abanyamwuka, ko turagwana intambara z'abanyamubiri. Mureke mbabwire bavandi, ni ukuri kose nta muntu ukwiriye kubwira umwana ngo nyina yararoze, muzamucira hasi birarura. Kuri ubu baye umusambuzi uruta abandi bose basenga. Bibiliya yambwiye iki gice gatandatu. Bibiliya yarambwiye ngo umuntu nakenera ngo kuramira mu isi ngo kandi akayigiriramo amahoro ngo azubahe se na nyina. Iyi Bibiliya yanje niko yambwiye. Siko kuri? Mureke rero mbabwire, iyo umwuka tugezemo uzubanza ukaza ugakubita kwishira hejuru. Kuriya kwishira hejuru pastor, kwishira hejuru no gutumura umukungugu, gutumura ivumbi. Kujya uba watumuye ivumbi. Iyo wirase ku bandi bantu, kuriya nta muntu ukunda umwirasi, ni umukungugu uba watumutse kujya. Ica kabiri ni ugondo. Muzamubona imodoka iduceka dushayira ugondo, uzukundu tuza turakara, ariko kujya uba wanga mama wawe niho uvuka. Ukomoka mu mugondo, ariko urebe ukuntu uza wamurakara, ariko kujya ibishaka kukwereka ubwibone icarico. Ubwibone ni ugutumura umukungugu. Iyo wibonye kujya watumuriye abandi umukungugu, nimuzamubona umuntu wirata muzamubwira ati wadutumuriye nyabuna reka. Ivumbi warimaze reka nyabuna reka kwimara ivumbi. Kandi naratangaye. Semeni haleluya. Nijoro nababwiye ngo dukwiriye gusenga ku rwego imibiri yacu yubaha amasengesho atubamo. Imibiri ikubaha amasengesho atubamo. Ariko mumbwire, nimba dufite umukristo w'umwana w'umukobwa ugize imyaka 12 n'itatu,
mu rusengero ugikerezwa amateraniro no gufata umukungugu akawisiga fondete agakubita gutya ka fondete agasanga kuramya no guhimbaza bishize. Nukuri nta giheko cozi wabo kuko fondete nico. Kumbuye Imana kumbuye abera kumbuye wa musozi mwiza ari wabera bantegereje kumbuye kuzarebana na Yesu tutagitandukana. Nimurebe fondete uburyo yokerereza umuntu akamakiyaje karabero katiro karuje agafondete ariwe dutegereje ko ari ufata microphone agakereza. Nta giheko cozi wabo nukuri kuko fondete wabira bashoboye. Kofi wariyenje ngo uzushambura uzoje gushambura izo fondete. Kirico ni giheko ngendanwa tigisaba ni automatique pa mugasa. Semeni haleluya. Niyo mpamvu kudasenga byigisha imico mibi, kudasenga byigisha ububandi, kudasenga umuntu arushaho kuba mubi kuruta uko yari ameze, kudasenga hinjiramo virusi yo kuguteranya n'abantu. Semeni haleluya. Mureke mbabwire, nababwiye ngo narakivuze iwacu nico naringiye kubabwira mpambabwira ko ndi revera w'itorero mu rugo. Mbabwiza ukuri sinopfa n'umukristo agatuti. Revera Gedeo agatuti no mutegura iminsi 40. Ikicumweru ni kofu zobwiriza akaza akabwiriza kandi umizi ndabizi namwe bahazahitaba bakeye. Muri burakeye ni kofu zobwiriza iminsi 40 kofi yo kwimuka akaja mu nkambi ahunze gusa agatuti. Nubwo yonaguma haje tiyozosubira kugasaba kuko nimba ari ikintu kigoye no kubwiriza buri munsi. Ariko mumva ikintu tuza dupfa n'abantu ngo njewe ngo muri akanisa ngo nta gatuti bazabamba nukura kongira kuri state uzuko ariko nza nama mvuga kaho nyoboye isi kandi tibaruwe bambwira ati hano tubwiye wakabije oye kuko ni wanje hariya ndagafite gahora gateretse nza nicura gutya saa 10 kama ngasu tidori ryo kwirwana niri nta muntu uzumbwira ati watukore bitanga iminsi 21 ukabwiriza bwacu kazosaba gatuti bazokureke bazoba barakakuroze kabisa. Ariko nimba arakumuhamagara sinzi ko katoshirira uwo munsi kandi kuriya naratangaye uzuko satani azabwira umuntu ngo ziranshingano revera abamo niwe wozishobora kandi yarananiwe ubudiyakoni ureye gukubura mu ikanisa ariko ngo yomenya gupanga amaterano. Nimba hari umuntu wananiwe neza azagwanira inshingano adashoboye, umuntu muzumva neza ari mukubabwira ngo mpagaze umuhamagaro neza ngo munsengere nukuri timukazomusengera kuko yawuvuyemo kandi kuriya nta gwego gwiza umuntu arageramo go gusengerwa ntago. Mu murimo w'Imana nta muntu udafite inshingano n'uyu umwe guhera ku mwana wa Sunday school. Mureke nze mbakoreye urugero rw'isi muze nk'abantu bane muze mu mutambuke hari Mama Lise ganiwe tiza ku gitenge Mama Lise tiza ku gitenge mutambuke hari abantu bane imbere ku rugero tugiye gutanga tuje kwicara. Mama Lise niwe nsirikare kumakoresha kumbuye Imana nkumbuye era kumbuye wa musozi mwiza ni wabera wane gerereje kumbuye kuzarebana na Yesu tutagitandukana.
murebe tugiye kwiga bukeye. Semeni haleluya. Ngiye kubereka itorero iryo ari ryo. Ngaho murambure igitenge. Nawe gira hano. Mwese muri kureba. Abantu mwese muri kubona. Dufite pastorali, dufite diakoni, dufite evangelisation ivanze n'abanyamasengesho na korari n'urubyiruko byose kuriya biba muri departement. Dufite na Sunday school. Si ibyo biba mu itorero ba? Noneho rero iyo bavuze ngo itorero ni irya pastori siko kuri. Reka nze mbibereke. Iyo babwiye uyu mudiyakoni tiyewe nukurugiza iminsi ku budiyakoni, so babwire nawe bagusengere basi ku bwarimu, kandi kuri nta nshingano zibanza kugira ngo bagusengere izindi temporary kuriya tuba twifitiye, tuba twatugira ngo duhoshe abantu bagendana umuvuduko muka ariko ntazo kandi kuri nta nshingano ngo zakuze ngugize iminsi kuri zo. Oya kuri inshingano ni zimwe zirangana. Umudiyakoni ariko wewe niwe uzotora amasashe yatawe n'abantu bakuru kandi babibonye, wazavuze bakagusengera ku bwarimu, ngaho rekura data. Uyu si umudiyakoni, mubonye ukundi nkingi tuyisenye kandi isenywe se n'abandi n'abajya mu muryango, ariko wowe uzohora ku kintu kimwe. Arumvise ararekuye. Muhonye ko itorero ridahagaze neza? Muhonye ko rihagaze neza? Noneho rero twarangiza tugafata Sunday school yacu, abana itorero rya mu gitondo ryo ku Cyumweru ari ryo shuri ry'abana, tukariha umuntu ngo witanze. Ngo ninde muntu wo kwitanga ngo azoza twigishiriza abana dukeneye docteur muri theology aduformira abana. Semeni haleluya. Mugiye kuzana umuntu waburotse imirongo ataza hwiba ngo memory verse akaza ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, twebwe bakazatwigisha ngo mwana wanje je ubaha amategeko yanje. Semeni haleluya. Abana titubatoze haba n'ababyeyi bamwe batazabohereza abana muri Sunday school. Amatangazo buri munsi uri cifuzo cikanisa, amatangazo nyabuna muzamwohereza abana gusenga tubohereze uri cifu twakugize icifuzo ni we Satani twadusengera kuri ubu yafasha abana bawe ngo tibakaza baza gusenga. Man uyu mubyeyi uzomukora hazare kuraba uzureka abana ngo isi wa mwanya Sunday school yari kubaha isi rawubaha kuko ntiwabohereje. Sunday school yo tutayifashe nabi tuba tuvuze ngo itorero ryejo ntiturikeneye, Sunday school ntacu imaze. Umurimo gatuza wamushira ako kanya uzushira gahoro mukarikinga neza mukarikinga. Ariko tugeze kubavuga butumwa abanyamasengesho abaririmbyi, ariko uzoririmba bataguhemba iryo vuga butumwa ndiho kazurikorera gusara muri Kenya, ngaho mu Burundi, ngaho hehe uragiye urugo rwawe uzamva rutagukeneye. Nukuri kose sico kimuremerereye. Kandi natangaye umutima harambwiye ngo kuri anti turuhijwe n'ibyacu kuko Imana yaduhaye uburyo twobikora, turuhijwe n'iby'abandi twifuza kumenya kandi nta wawe bitubwira. Ntabwo uruhijwe n'ibyawe kuko Imana ikurema yakuremanye iforomo yo gutunganya amadafari y'iwawe n'imirimo y'iwawe. Uruhijwe no kumenya iby'abandi kandi ntawe bikubwiye. Isho umuntu kikamuvuna ngo ese muzamona runaka ateye gute, gutera kwa runaka nibi urabyiga mwiki, wagumanye iby'iwawe ukaguma ukabigenza neza kugira ngo ubakarorero keza ku bandi. Muziko Yesu yakaza kiza abantu akababwira ngo tuvuge, kujya akazababwira ngo muvuge, kuko abantu banga ikintu ubabujije. Iyo ubabujije ngo tugire gutya azagera kama yumva yo gikora uzoreba umuntu uzomuheze envelope iri mu busa ariko uyifunge nukura azoyitwara yahangaraye.
muno niki kiri azoza abanza kandi kugeza ishanyuye abantu ureba Imana yari yarahaye Adamu na Eva ingobyi ya Edeni yose ibabwira igiti kimwe mu biti miliyari byari mu ngobyi ya Edeni byera imbuto ariko babura amahoro. Ariko izi mbuto zimeze abojya niko abantu bameze. Yewe wewe uzoza uririmba ntibaguhembe, wewe ga wahinduye ikanisa ijyawe uba mu ikanisa ngo kurasenga ngo kuwa mbere uri pasiteri uzoza usenga buri munsi, barakubwiye urumvise rekura data we murekure nagisabye nta kibazo mama Alice azogifurisha. Igira hino papa uko mubonye pasiteri ashoboye ikanisa wenyine, pastorali mubonye ayishoboye buriya ntabwo ikanisa rikihari senywa na Satani. Satani nda oya afite abagenti yakarikiye no bazi gusenya ibyo batubatse kandi bazare bajya ameze neza akaba ariho baje akazava mu nama akava mwese mwezanyije igitekerezo kimwe yasohoka hanze ngo ese kujya mwebwe mwumvise yewe iryo jambo kubera kutarizanye mu nama abantu babaye bagasenya amatorero. Semeni haleluya. Abantu babaye gasenya amatorero. Iyo umuntu adasenze Satani amuzanira akazi ko gukora, kandi Satani ntaza akoresha uru rurimi nibwo azahindura kugira ngo uhinduke igikorwa kibi. Semeni haleluya. Iyo rero tuvuze ngo itorero ni rya Bishop Gitoko, tuba dusenya inkingi zitatu zari zimugize. Muzi buriya nkunda kubabwira akantu kitwa ingumi. Iyi ngumi igizwe n'agatoki kamwe kitwa kagahera. Murumvise ba? Mwese ni mufunga ingumi murambure kano gatoki mwumve ko hari uwo mwoyikubitikamo abaza. Ko murumva hari imbaraga zikare? Nta mbaraga zirimo. Ubyuze usuzugura wosanga ari we wicaye ku kibindi c'amasengesho azayicara abwira Imana ati ibuka itorero, ariko we wamureba ukamuna ntaca maze kugira usuzugura mu muhamagara no kwiremera izindi ntambara utari ufite. Semeni haleluya. Ubu ko ndaganira n'abaririmbyi, abaririmbyi bahamagawe nibajye batazafata mikoro, abangaba bazagwanira mikoro niya mpano bafite ntibahamagawe abatarahamagawe. Tekereza umuririmbyi uzurepeta umwaka ugashira kandi neza aziko nta mikoro azofata, ntazorepetesha, ntazoyobora indirimbo, ntazobekinga, ariko abinyuma ariko ntazacerewa repetition n'umusanza azawutanga azayitabira amasengesho. Abo nibo baririmbyi bahamagawe. Naho babandi tuza twicara twadusengera ati Imana runaka araza, ariko runaka araza tuyo. Abaririmbyi bahamagawe ni babandi bari inyuma batushize kujya ujya zaririmba gutya bikama bishiriraho. Naho ga wa wundi we azasenga hayinginga Imana ati Imana uyu murimo ko ndi mukona ntaco numariye niki tuzozo usengera. Umuntu akaba ku mavi yo gusengera gusaba kondi ba president Mana uduha amahoro muri korari. Timuzamona ko tubwira abantu bazacerewa repetition muje kwicara papa urugero nanzamba heza gwarangiye zana yes subiza mama Alice hari murakoze cyane urugero nanzangira ndotange. Semeni haleluya. Natinze no narondogoje ako mwihangane gani mwe mwanzanye. Asante. Kumbuye Imana nkumbuya kumbuye wa musozi bwiza aho ni wabera bategereje. Kumbuye kuzarebana na Yesu tutagitandukana. Semeni haleluya. Imana yaremye imbari kitu
satana azakoresha ni icitwa ururimi. Nimba hari ikintu Imana yokoresha byihuse ni icitwa ururimi. Nimba hari ikintu umuntu azakoresha byihuse ni ururimi. Yakobo yanditse gute? Yakobo yaranditse aravuga ngo umuntu yofata inyamaswa ngo akayiza mu rugo ngo akayitoza murebe ingona akayimenyereza ikabana n'abana kandi ikabarinda, ngo ari ku rurimi ngo ni uburozi, ubusagwe, isumu mbi, ngo ni umuriro uzutwika isi. Semeni haleluya. Imana ngo ije kurureba igwitegereza ibona nago si ikintu, ngo itigenda ifata materiel iraza irubakira ya mipanga iginyo rya mbere ijya kabiri 32 pa uruzitiro rurinda ururimi. Semeni haleluya. Ngo abankurureka ngo abona ko rurakora ibitangaza, tese ndarugira gute? Itizana igipango ca kabiri citwa imino, ihita ikubitaho imino, ariko ruzagwanga rukamena. Umuvyeyi warurijwe n'umwana igiseke ikamukura, ariko yaje gutuka umwana. None ndahumiwe. Ururimi Bibiliya yaravuze ngo umunyabwenge azi kurinda ururimi. Semeni haleluya. Ngo kuko ngo rugira umuvumo ngo rukagira n'umugisha, ngo biterwa n'ico warushatse. Bavandi, iyo umuntu adasenga satana amuhindura umuntu wo kwiriga uvuga abandi nabi. Kudasenga kofi kutwigisha umutima wo kutemerana, ukaza usenga ariko utemera abandi kandi arizo mbaraga zawe. Satani ntaza yemera ko tugira ubumwe, kuko iyo tugize ubumwe ababuzikira ababuza akazi, akaduteza gusa akantu kamwe ko kutemerana. Nabaganenda babwira ngo ibyo tugwana nabyo sibyo Yesu yadusigiye. Yesu yaravuze ngo dusenge twinjire mu kibanza ca Mwuka Wera, tutangire duhangane n'intambara. Niki iyo mama ari umurozi ari njagerageza mu mubiri ni mama, ariko umwuka mba mfite sinamakosa. Iyo duhurira kuri tere twese dukorerayo nza nkubita ntababarira, ariko iyo tujuse ni mama. Mu gitondo azavuka avuga ati ariko uyu mwana nivyariye kino cago, nanje nkavuga ati nzokumerera nabi. Ukugani umutima, ariko twabyuka mu gitondo, mama umeze neza nagukunda, nabona n'ifaranga nkamugura igitenge. Kubera iki? Nzi umuhungu kofi, abahungu baraje baramubwira ngo ise niwe wa muro, ngo niyo mpamvu ataja hanze. Nukuri visa yamize, vizize ngo agere ku yari akantu katagasobanuka, agakisa ati igikumwe cyawe nticaka igaragara. Igikumwe si canje nahoze ntera, busubiyeyo tuzobimenya. Asubirayo, uce barongera baramuhamagara ngo agereyo, atoya hari ikintu kibura. Asubiyeyo, viziru irashira, ategereza indi. None arampamagara ati Kamuso, ati ndagushaka, niki cabaye? Ati nyabuna ngwino. Ngo mpamagara Imana. Imana yambwira ati bwira uwo muhungu aje kwikiranura nasi. Tegute ati nyabuna. Ndamubwira ati se wa ku Imana yanyereka so nawe fresh yaje kuri sika kugarukaho niki? Ati data ni uzungerageza ndabizi, toyaye Imana yambwiye ngo uje kuganira naso. Ati tuganire kariwe murozo uzundoka. Toyaye genda uganire na papa wawe. Atoyaye buce visa ya kabiri iraza. Ngwize umuhungu agere airport baramubwira ati banza usubireyo hari ibibazo bitarakemuka. Umuhungu atora inzira aje kureba papa, ati naje ngo mbabarire. Tisaura kose tigenda ndakubabariye. Umuhungu ngo ashike ntiyagize icumweru, yurira indege aragenda. Kanwa k'umuvyeyi habe nubwo isoyoba, habe nubwo isoyoba umusinzi ni papa. Habe n'abavyeyi baza batuma abana babo basuzugura base ngo nabasinzi, mufitanye urubanza n'Imana. Babwiza ukuri kose, mufitanye
umugore uzusuzugura umugabo akagera ku rwego. Imana yagiye kureba umugabo ihita ifata icumba citwa icubahiro igiti kimushiriramo. Habe nubwo iwanyu bomuha ifaranga bakazibaha ntiyokwemera ko umusuzugura. Habe nubwo ari we wokora wenyine mu gisagara, umugabo adakora azogumana ca cubahiro. Numusuzugura uzomenye kuzanye za ferabeto zaki uzohora mu ntambara. Nawe uzubwira abana ngo basuzugure se. Ndaguhonyeje ndi imbere yampamagaye, ndaguhonyeje. Umugisha w'abana n'abavyeyi, umugisha w'abavyeyi n'abana. Kandi ariko nsoreza, umuvyeyi utazawaturira abana biwe kw'amagambo meza ngo anabasengere. Ejo nzobabwira imbarutso y'ububyutse zihera mu rugo. Amen. Nimba hari ikintu uzi umwana w'umuhungu kuvuga ngo mama waramwirukana ngo ise ngo yararoze. Mama wanje ubibwiwe n'umugore ngo yakubwiye ngo abana ngo bamubwiye ngo abana ngo bazamera gutya ngo ni mama wanyu muri kumwe mu nzu. Mama no. Ese Imana nsenga n'ibigirwamana akorera niki gifite imbaraga? Semeni haleluya. Nico mbabwiza ukuri kose, nico ngico. Kandi nje wababwira nanje ndi umunyamasengesho, n'umusenzi n'umwimba. Ariko kuva 2005 niga muri 6e nibwo numvishe nerekwa bwa mbere kumwe n'umusaza Karigenza. Kugeza uyu munsi nta muntu ndumva umbwira ngo naramwisumuroza. Ubwo rubanza sinzi uruburana kandi ndabanga nije muntu ubanga nza mbasura iwabo nkaja kubashamburiya mbabwira ko ari ibyo abandi babateze. Yeme muno harimo igihe ko babateze kandi ari cabo. Kugira ngo dukomeze tubane nabo neza. Ariko nimba hari ikintu kibi nuko nkora umwana ku muvyeyi kandi ari we wari umufite bavandi, ari we wari umumari, warugize ica mu marira. Kurumva ko Imana yokubwira ico mubiba ico muzasarura. Sinzovana ntari babwiye igijyo. Imana izomfasha imbonera kanya. Semeni haleluya. Ivyo tugwana navyo saba kecuru bahengetse ibitambara kubera intege nke batakibasha kuvyambara neza. Oyaye. Ivyo tugwana navyo ntibigaragara muri aya maso y'umuntu. Kandi uri mukubona abahungu bose bujujwe akamatangira ucukuta ibitugu ngo bari anti tukivugana. Timuki wageze uriki. Tukivugana n'abantu. Abantu nizo mbaraga. Iyo tubaretse tuba dutakaje eremi ikomeye ku buzima bwacu. Semeni haleluya. Habe nibi tugira abavyeyi bacu buriya perezida w'abanyamasengesho ni bishop. Ko murumva basha? Bishop niwe perezida w'abanyamasengesho. Timukazamwemera ngo nimwe bayobozi b'abanyamasengesho. Muyoboye iki? Buriya Kofi iyo dusize revera ajyamye tukaja kurara mu mahombi tukabona nyina wari unaka yaroze, revera yasigaye, muzomubwiraga iwe arabyutse tiyaraye mu gitaramo. Natabyumva ngo nawe ari muri system oyaye aracari mu iroro wakoze amakosa. Mujane mu gitaramo muje gutarama. Numara umubwira ati none ibindi Imana yayivuga ti runaka nawe yararoze. Timureke tubigenze gutya. Ariko iyo tubabwiye ati runaka yaragiye uraca mu kanisa reka. Uraca mu kanisa. Ariko iyo turi kumwe nawe ubundi nijoro nababwiye gute? Mbabwiza ukuri kose nabajije mwuka tese umuntu yosenga. Bibiliya yavuze ngo umuntu yananiwe gusa yabuze umwanya wo gusenga ngo yosenga isaha imwe. Niko Yesu yabwiye abigishwa. Ndangize ntekereza isaha yoshira mpansengera iki? Buce ndapfukama musho muri yanzu. Saa 6:18 mpamagara Imana. Wakoze kutwirizaho n'ukuri uhimbazwe. Wagize neza hari abenshi bavuye muri ubu buzima ariko twebwe tuburimo.
guhabwa icubahiro kuko tukiri abakandida kwa neza. Mana, uyu mugore ndamusengeye umugirire neza, uzomurinde ibigirwamana karande yo kwa basekuru ndayikubita ndi umuntu uzurangamira karande kuko ndayizi. Ngakubita karande yiwabo nkayishoshora nkayitsa. Nari mfite abahunga ico gihe nasenze iryo sengesho, ubu nagize bane. Bahungu mutamushaka mugume mwumva uburyo muri abanyendambi, gende mushake gende mushake baba haze mukiri batoya mugifite imbaraga zo kwidefanda, muhahazwe mukifite imbaraga. Ariko yeme nukuri muzamwigisha abana bashake, inukuri kose mbabwiza ukuri. Uza wigisha umwana wawe umubwira ati shaka mbona umwana wawe nkiriho, impfu zabaye nyinshi. Shaka papa, aho kuzayirirwa azerera no umuhana, yo shaka yarangiza akagira urugo agatangira kujijuka agakora. Tese none izo nyigisho zivuyirahije nizo ngezeho none. Mushake, nukuri mushake. Kandi narabirakari. Uzi umwana w'umuhungu kuza kumbwira ngo nimusengere ngo yabuze umugore, mfite bashiki banje n'abakobwa ba mukuru wanje mfite bane. Kuko urumva no musengera pastor hakwe mwabaye gute angejo kindu carantangaye. Semeni haleluya. Kudasenga no guhamagara ibibazo. Naringiye kubabwira iki? Pansengera abana Imana ibahumugisha. Wa mbere Imana uyu mwana uzamuha ubwenge